Alright, ayan, naimbang oras tayo amin na sangapada. At tuwing aruden ti ka back-to-back ti idikal man laing ni Manong Nemi, ti programa nga na pauluan, kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti pariko ti tibiyag ti may sangag problema, kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin nyo ayong nga umay manen mangibasa iti may sanga surat. Surat nga agapu kini Vanessa iti probinsya iti Abra. Kita man mga kasin nga kadang iti naka-tune in nga di pa nakishare. Paki-share iti live streaming tayo tapno iti kastaget adudute nga agdadanggay agraragsak. Itatangal daw ken adudute mit nga makabuya ken makangeg iti problem of the day. Ken posible nga adadunto ti mangten ti balakad para kini problem sender ni Vanessa iti Abra. Okay, arugyan na din mga kasin. Kasi ko nakatatay, the problem of the day ket agapo ken ni Vanessa iti probinsya iti Abra. Sagudayin nga ti surat ni Vanessa. Dear Kasin, kanila nga gundawa yung tema na binsa-binsain, idrama, ti pakasaritaan, ti pariko ti biyag, ti problema nga ni Vanessa, iti Abra. Kaya kasto man ti naglaon, ti surat na. Dear Kasinyong, apag-graduar ko iti high school, iti maulila ak iti ina. Aday tamet ti nang rugyan nga nagbarbartekan ni tatang nga nakabaybayan na iti trabaho na. Kadno pa dagagar ko nga mangituloy iti panagbasak iti kolehiyo ang imaumet ti makatulong kanya. Awan mo ti maitid ni tatang. Kadno kasta nga bugtake kisuna nga isubli na ti ganay-gay nang agtrabaho ta. Kahit kung nga ti makapagadal, siyak to pa iti ungtan na. Ano kasta nga mabartek, kadi ibagak nga tinggarek ti panagin inom na. Adda dagiti gundaway nga pagsawsaw anak, iti agkakamadi, agkakadakes. Agingga nga dangranak payen. Nga awang kano ti karbengak, nga mangibaga king kuhana nga agtrabaho gaputa anak nak kanulaeng kadyak kanu ni tultuloy pa iti agbasa nauray kanu na pagbasahin na ket awan to kanu matlaeng ti napindas kapag tungpalak jak to kanu metla makapagturpos amang kanu no agkasawa ak to metlaeng ket masayang laeng di gastusin na kanya nagsakit tinakim ko. Dahil na tigapuna no apay nga pimanawak iti probinsyami, pinanawak ni tatang, kadimayag dito'y Lawag City tapno makigasang gasat. Nakunada, nasisingpit ka no, dagiti Tagalawag. Ado di mang damag kanyak, apay nga saan nga jaybigan, asasidig kunada. Nasingsingpit ka no, Tagalawag, yung tagabigan. Ay, jak mo Da kayon ti mangibaga. Basar ka ti istorya nga pakasalitaak. Ngayon di da ako di tilawag kasi nyong gadyak makasapol idi itinasayat nga pagtrabahuak. Narigat mamad gaya may agsapol iti trabaho lalo no awan ti adal mo. High school graduate laeng. Nubay kasta sa anak na awanan tinamnama. Aginggang adatimulong kanyak. Ket nakastrekak iti trabaho iti maysa nga video okay bar. Nga dito iti nagamamuan mi kini Denok nga maysa nga suki mi customer mi, may isang tricycle driver.
masansan idi nga mangitable kanyak. Wen kasin yung da kami nga servidora wen waitress mabalin nga paitable. Imanugot ak iti gaputrigat tibiyag gaputakayat ko nga talaga nga makornong tapno no ito no makaanay adanto makaanay nga pagbasag pag-enroll ko ket agbasa. Masansan ni Denok nga umay iti video okay bar aging nga nagarem kanyak ket ininot met nga naalukoy na tirik na kasin. Adak manen Vanessa alukoyek manen tirik nam ta tap tumayat ka iti bagbagak ken ka. Denok saan ka papairuwar kung nakmet ken ka. Saan nga gapot agpapaitay-bulak ket agpapairuwarak metten. Sa bali kadagiti tadumang nga agtrabaho ditoy Deno. Samot nga di siya ti bagbagak. Saan ka laing nga iruwar, Vanessa? Anya nga rod? Di mo malagip. Di nauding yung mahag dito ibagakin ka. No aklunin nak, iyawid kan sa jay balay. Ha? Iyawid kay ti balay mi gapot ipatpatig ka. Kena, di mo amo ti bagbagam Denok. Nabarte ka kit din Kasano nabarte ka kit manupay lang nga bote abirti na inom ko. Amok ti ibagbagak. Kaya nagtao di ti mismo nga kaunggak. Vanessa, Denok. Kit si kamit lati nagkuna saan ka di? Nga di mo kayat tikas yung nga trabaho. Nga no kumaadala sa bali nga pagtrabaho kit pumanaw ka dito Kit pamati na kita tao kit may saka nga narugit na babae. Nga pairiruwar ka, kas kadagiti kakadwam. Nga pabaybayadan ka, kasukat ti panangipaay mo, ti bagim kadagiti customers nga lalaki. Kayat ka nga tulungan. Agorder ka kadipay. Iyaw-awan mo ti bagbagak. Mabit lang tayo sa nyasag ti waiter. Alaan, mayat ka na Vanessa. Iyawid ka nga mismo. Itang mismo nga rabi. Waiter, doon man pa dito nga bote. Saan mo nga miniyaw awan ipanaw ka dito'y Vanessa. Kaya't itisidong ko. Agbiag ta nga si raragsak. Nga agraman ka dagiti agbalinto nga anak ta. Nakalalaing ka nga sumao Deno. Kas lagpay-pay Kayat mo tikas kanyak. Nga agtrabaho tikas nga video okay bar. Kat api ko mga saan. Kaya nagpay-pay ti bagbagaking ka. Kit masaludsod ko man Vanessa. Anya. Ipatpatig na kadi met. Deno. Jakli baken ka. Nagbaling kami ten nga napatig kanyak. Gaputan ulabsak ti agsaw. Sigalal ti lalaki nga mang respeto iti kinababaik. Kaduan nga lalaki kit panagkita da kanyak kit nakabasbasitak nga. Nakabasbasit panagkita da kanyak. Tiyan mo dakit narugitak. Pwes. Ipakada ka ni Tibusyo. Iyawid kan sa Jebalay mi Vanessa. Tano dito'y mulat ta video okay bar. Amangan numasulisog kanto ket agbalin kan nga narugit ababay nga kaskadigiti kakadwam. Iso nga manugot kan. Agure ka Denok Ket medyo saan pa nga nag-sink in kanyak digiti bagbagam. Ket agure ka. Sumarunugayan na ti kantakon ti video okay. Alaik lang ti mikropono takumantaak. Ala sige. Alaim nga ti mic. Ngano kayat mo agjuwet talatan, Vanessa? Agjuwet ta? Kit man ano? Di mo ka di kayat? Saan man kahit ko? Talaga agjuwet ta Wen. Angem kalpasan ti pa nagjuwet ta, Vanessa. Kit umanugot kanton ti jayak nga yawid ka ni ti balay mi. Gore ka. Pinpintasem nga rod ti pa nagkantam. No jak kaya ti pa nagjuwet ta, pa nagkantam. Jak no ka umanugot. Ilalain ko nga rodin Ala sige. Alaim nga ti mikropono. Taagkantata. Anya ka diti kantahin ta. Diti paborito nga sa aking puso. Sa puso mo. Gaya, sorry. Sa puso mo. Sakto. Ada duet version na dingdong avansado ken Jessa Saragosa. Sa aking puso di jay. Suruan nakpailaang madati. Ay, wing.
Ayun kayam sa aking puso. O, sa aking puso. Kasla pamilyar kanyag deta ah. Ay, mauwan malagip ko. Kabisadok ba si deta nga kanta? Paborito deti antik nga adadya abroad. Ni Auntie Everlyn Salmo Baklig Soul. Ala sige, alay mo di mikrobo nun. Ay, kasta aya. Ala sige nga rod. Ilalaing ta nga rod ilalaing mo tapno iyawid na kiti balayo. Una, may kangarod din. Kasi yung medyo saan nga napintas ti saan nga perfect. Saan man na perfect ti panang kanta mi panagjuwet mi kaday jay nga kanta nga pagpaborito ni auntie ti antik nga dadya abroad ni Auntie Everlyn Salmo Baklig Soul. Imanugot betlaeng ni imanugotak betlaeng nga iyawid na kon ni Denok. Aglalaok ti riknak idita dandani kami makadanon iti balay da Denok. Diya mo no anya ti agbalid nga reaksyon ti naganak keng kuana. No pa'y insagana kong ti bagik nga posible nga makigtot mabigla dagiti dadakkel ni Denok. Kaya nagpaiso ti atap ko kasin yung di da makadanon kami ni ti balay da. Amom ka diti aramidem ha, Denok? Mama, addan dito ni Vanessa. Iso nga awatin yun. Awatek kalpasan nga naiyaon mo iti kapitakan dito nga babae. Saan nga narugi ta babae ni Vanessa, Mama? Denok, tinasaya at peket pumanaw ako. Saan, Vanessa? Saan mo nga igawid pa iso na, Denok? Kaapi kami nga nga sangpit ka kit dandanin agawid ni Elena nga nobyam nga adajaway. Ha? Di mo kunain si kang babae? Di mo amo nga sinunobya ni Denok? Simurot ka kingkwana? Ada nobya na? Pudno ka di Denok? Saan mo kapatpatsyan ni Mama? Tilay bagbagang Mama. Umay ka ni tisilid ko. Inta ni tisilid ko. Tisilid tanga dua. Ay, Denok! Denok! Balbalaagan ka parok! Denok! Mlading itek Mama. Agim saan nga iti agdanayon ket da kayo ti matungpal? Umay kan Vanessa. Angim Denok. Saan mo nga kaskaso ni Maman? Denok! Bakit to'y? Agsubli ka man, Denok! Paspasan, sumrek na iti silid ton. Silid kon. No talaga nga ipatpatignak. Nga agpinpinatig ta. Agtinulong ta nga mangilaban ti ayan eta, Vanessa. Hello pa kini Kasin Jocelyn Gascon iti Hawaii. Cristobal Maynes ko na napintas gayem ni Vanessa Kasin ko na. Ni Huawei bi Sabado natabunan nun. Dapat natabunan kan di comment dan. Denok! Kasano nga makaturog ta, Denok, no? Itatay pa lang katugtog ni Mamam. Mauman tulat ta. Maturog tulat ta isuna. Denok! 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 Pagawitan na nga babae! Bebam na ta. Agin tuturog talatan tapno mauma. Uri tawa mo ti tulbek na. Inkandado kong ti ridaw. Saan na ta nga maistorbo? Awin na yun. Kasano nga ro din no? Saan nga agsardi nga tugtog. Bebam na ta. Di nasisita at daka dito yan. Kabigatan na. Awan to di maaramidan ni Mama. Naglalo no danton di mapasamak ka data. Angin kasano nga ro din no? Saan tulat nga
Saan ka madanagan? Amok ni mama. Agbali tumitlaing ti panunot na. Sigurado ka? Wen. Kadi baga king kuha na ang awan ti maaramidan nan. Angin, kasanungor di hawaya na. May bagbaga na. Agkurso na dalaing kanyak tayo jay. Kat nila mamat mangayat nga da kami tagasawa. Kasta ka di. Wen, iso nga di ka madanagan. Denok! 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 Amo ka ginuturog kay laeng. Denok, pagawin na nga babae. Saan nga naskin nga da mapasama ka na kayo? Saan nga babae isot asawain, Denok? Anya nga tanong yung kalukatan na kasarita saan? Ba't madi? At adda nga saan nga agsarding isuna? Agsarding tulata, mauman tulata. Di. Aramidan tan. Rugyan tan. Aha? Anya rugyan ta? Amum na tan ha? Tapno awan ti maramidan ni maman. Tapno di pulos maibabawin. Agaramid tan ti anak ta. Tapno agden natang agnanayonin. Ha? Sigurado kang ano, no maanak-anak, maawat na to ni mamam. Kituwa na. Kat siyempre, danto apo ko nan. Saan na kanto nga, di na kanto nga papanawinin. Maawat na kanto matlakas manugang. Sigurado? Sigurado ka, Denok? Wen, alan, rugyan tan ti agaramid ti ubing. Angin maguray ka. Apay, awan pa'y tipadas ko. Ha? Sigurado ka? Wen, apikas lang maklaat ka. Di ba't si kapit tinagkuna? Nga uri no kasi ti trabaho. Uri nagtrabaho kay ti video kay bar. Nga ti pamati tao kit narugitan kang babae nga puta. Pamati da nga rod nga. Papairwara ka ti customers. Apikas lang maklaat ka nga ibagak nga. Awan pa'y tipadas ko. Sakbay nga nagtrabaho ka, awan pa'y padas mo. Awan pa'y. Ti agpaiso. Si kapay laeng tinagbaling nga nobyo. Si katidamo nga lalaki nga nakariknaki ti ayan, Denok. Huh. At daman itan nga ipatig ka, Vanessa. Pati pa nag-kiss. Di mo amo? Sa first kiss ka. Si ti first kiss ko, Denok. Siya kami ti first. Si kapiti mo na nga nakaarakop kanya ka lalaki. No pwede ti customers arakopin dak ng jak kayat. Chan-chan singan dak. Maagkandak man ng ping-ping laeng. Ngem dagiti bibig ko. Si kapelaeng ti imo na nga nakaagik. Denok. Ay, nula ko maamon mama. No kasanod kinadalos mo, Vanessa. Maawat na ka kuma. Baam ta ipaneknek ko kini mama. Ngimti mo na. Paneknek kak penga umuna, Vanessa. Ha? Inayadim nga rod, nasakit ka no kung nadigiti gagayim kong kaubra nga babae. Apay masaktan na pala ngaya. Kit aglalagot sandan sa first time men. Di first time da nasakit ka no. Kit syempre nagdamdama kakmet. Ado di mga alukoy kanya nga pairwarak ka no. Mabuti nga kunak. Saan nga gapulaing na nasakit. No di ka talaga nga jacket. Jacket nga ilako ti bagik. Saan na bale? Saan ka madanakan? Inayadik laing, Vanessa. Ana, rugyan ta ka ruden? Sige. Denok! 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 Aging tuturog kay lang, Denok! Denok! Saan mo gargarawin dito ka babae? No ginaraw mo daytan, ay na, makaramang ka kanya. Makaramang ka sa kanya, Denok! Paan babae? Puta! Pukpok! Agamit kan! Denok! Nagaga, ag-insulpin kaya yan. Denok! Denok! Kasanungor nga maarami ti kaya tang aramidin. Basta babam lata. Huwag nga makakonsentrate tang arod. Baba amon. Agure ka tag-headset ta. Ha? Ag-headset ta. Agbuya ta. Agdingig ta iti dirmanong nemi. Bueno, idi kalman laeng. Kung nadang ano isabay mo,
Isabay mo tagdengin kit, di ta mapampannog. Uray tata, ada extra nga headset ko. Tapno di ta mangmangig ni mama. Sige. Dita. Adda nga itan nga mangig ta deta boses ni Manong Nemi. Ngem deta boses ni mama nagtugtog. Iso nga mapalintan nga Rugyan Vanessa. Vanessa. Tenok. Deno! Ano na takas na pagmangin ko agsisinipit kayo? Deno! Gada ka. Saan taon na pikpik saan? Mangig na gayam. Nagsinsinipit ta. Pasensya ka na. Excited ak launin ngamin, Vanessa. Si Kantumit ngamin. Kaslakalaan nga anya nga na mangsulsul to tingiwat ko. Sige, ilayatin ta. Tapos saan nga mangig ni mama. Sige. Tenok. When kasi yung first time ko ngem inkadeng kon iti bagi ti panang ipaay ko ti amin-amin ko iti lalaki nga ipatpateg ko iti lalaki nga mga respeto ti kinababae. Uray pa'y nos kumontra ni mama na ngem pa-check ti sao ni Denok nga agbali tumetla tirik na ni mama na kanyak aglalo yun to no adan mapasamak mi. Kasta unay ti ragsak ko kasin yung gaputan naka-headset kami ket mangmangig ko ti boses ni Manong Nemi. Saan kon nga may tonaran tunggal agtugtog agpukpukaw ni mama ni Denok. Addan ti ganas na ti panang romansa kanyak ni Denok. Aglalo idi ta maisabay dati areng ni Manong Nemi. Excited launay ni Denok. Nakadado nga kiss mark ti imbati na itibagi. Ako nana, ipakita nanto kano. Tapno kano makitan to ni mama na. Pamanek-nek kada na pasamak mi. Tapnawan to kanon ti maramidan na. Italay nga mariknak ti kastoy kasin yung sabsabali. Diyak may ladawan ti riknana, ti riknak. Kasla makurkuryente ti kaunggat. May salay nga pasit ti agkan na nga maapektaran ti buo nga bagi. Agkarayam ti kuryente. Orela sumgar ti dudot ko kasin yung tunggal agkan na tinaduma-duma nga paset ti bagi. Paglalo lang nga ruden hindi ta agkan na tinagbaitan ti lupok. Nula ko mamabalin ket pigsak ti asog kinaring ko kasin angim sana mabalin ka puta baka mangig ni mama na iso nga tiniptipelak ti bagi. Tunggal sumayad ti dila na itikas laki mapu nga mabagbagi ket uray ko lang makagat ti bibig ko nga mangtiptipel ti panagasog ko. Sabsabali ti ganas na. Jakmet marik na no paw-paw agkaw-kaw-kawak. Jakmet marik na no sabunak. Angim no apay nga ti dila ni Denok. No isot maisagid kit. Sabsabali. Sabsabali tirik nana. Naglamuyot ti dila na. Aglalo lang aro din edita. Babayin ka dagiti ramay na kat binukirad na. Binukirad na kat insarek na ti dila na. Marik na kiti kaunggak. No pa'y di pa'y napigis.
No di pa'y napigis, ti tirwangan ti kwebak, yun talaga mariknakon nga kasla. Darumwara tugbog ko. Oh. Nalaing gayam dagiti tagalawag ko na. Kasti nga tati kalaing ti tagalawag. Weno uri ka digit-digit. Uri nga ta digiti taga-abraket kasti met ti kinalaing da. Oh, damo kami ni. Jack pulos ninamnamang iti damo. Damo apaadas ko ket mapadasak ti kastoy. Ti amok ket rabawan naklaeng. Iserek na ti armas na kanya ket kasjayen mo saan. Agingga nga rinabawan na kon ni Deno. Saan ka unay masaktan nitan? Taapay. Kaputa nakagalgalis. Alalis nung isarek kita. Numan nasakit. Gakangailaeng. Ano sa malaing ti sakit na Vanessa? Pagkapaman laing ti sakit na. Saan to nang nasakit? Sige. Okay, ready kan? Ready akon. Denok. Nasakit? Okay lang. Sorry. Okay lang. Tinepelak ti bakik amang ano agikisakit mangig ni mama. Okay. Rugi ka roten. Aguri ka. Napaspas unay. Ininay adim lain. Kasta Denok. Kayak ti sakit na Denok. Denok. Vanessa. Babawi ka di, Vanessa? Saan? Saan ako nga babawi, Denok? Tanayin papusuan nga impaay ko ti amin ko king ka. Agyamanak, Vanessa. Adadaman nitan nga ipateg ka. Nga ilaban ko ti panagayat ko king ka. Tanapaneknikak ti amin. Nga nadalus ka ang babae. Ang hindi nakmet kayat ni mamang mo, Denok. Saan nga iso ti masurot, Vanessa? Asino tayo nga Elena? Imbagak manitayin. Saan ko nga ayatin day jay? Sikat ipatpatig ko, Vanessa. Ang imaping arod, nga ibaga na nga nobyam ka no. Isulaing ti kayat ni mama nga nobyak, nga asawaik. Ang imjak kayat. Tahalos ka edad ni mama day jang Elena. Ang ipilit ni mama ta makaut-utang nga minisuna king kuana. Ta ni mama, manugal. No jak mariro ket italang at dito'y balay. Masansan nga dalat iti pagmadjungan, no, pagtutungitan. O, ket no may asawa na kiti dayjeng nga hawayana, patsyen ni mama nga saan nanton nga nasken pa nga bayadan dagiti utang na. Ang ni Elena nga rod. Ni Elena kayat naka, syempre, uwang ka no Ang saan ko punta kaya tisuna. Tas ika nga rod tipatpatig ko, Vanessa. Denok, ipatpatig kamit unay-unay. Ket nakasagana agmet, nga mangilaban to'y napudno nga ayat ko king ka. Uray na anya ti mapaspasamak.
nabanog akon. Agi na naakmet. Marigatan ako ti kastoy ng trabaho. Oy, naglaing kan? Nakatugaw ka, edita. Edito, saan mo pa yung nalpas na ti trabahom, ha? Mama? Ay, di nakawawagan ni ti mama. Hello? Hello? Sorry, nagawan ti mic ko. Ay, nabanog akon. Agi na naakmet. Marigatan ako ti kastoy ng puro trabaho. Oy, naglaing kan? Nakadukaw ka ditan? Hindi to saan mo pa nga nalpas na ti trabahom, ha? Mama, di na awagan iti mama ko nakmet. Namin anon nga bagak ka, di kan tupulos bigbigyan na manugang. Agi na nakaklabiit. Marigata nakmet na mapanugak. Kaskas di nga ubrak ti so amin nga ubra. Idin to tanin takelin ti tiyan ko. Marigatan kamit gayam. Nga mapi nga di ka pala agtalaw, ha? Agtalaw ag tulaeng no ni Derek timang patalaw kanyak. Uray no anya tir aramidin nyo. Dahil tati ko na ni Derek, denok kanyak. Napuskol ket di ti rupam ang babae. Hakit kitain talaeng ano sa dino ti pagpatinggaam. Saan na si katirumbeng nga ikasar ti anak ko? Hawayana ti ikasar ti anak ko. Saan nga si ka nga puta? Hello kani Menard Mabignay kapkablawan na ni Tristan James Gira nga agkasangay tatangal daw. Hello pa kini Rolito Kiburo ken Elizabeth Mape. Hello pa kini Mike Senior ni Shampots Janie Esteban ken Kasinsin Tita Ruiz and Justina Ruiz. Happy watching. Intultuloy ko ti panagan-anos ko kasin yung gabuta mamati ak na sumukon to ti ina ni Denok kada kami. Ngem nagbidutak taura hindi ta ipasngay kun ti anak mi. Kaskas di nga saan nakakayat. Nga iramraman na pa yan ti anak ko. Ay, api nga di ka pinakaakas iti salapay mo. Ha? Rumabiin. At datapela dyan nga nakasalapay. Pasensya kan mama. Kunak nga di nakawagan iti mama. Taura inton ka ano, di ka maawat akas manugang. Ika kiti akasin, di ka di salapay mo. Kumano, badbado yun lang agi natin nakasalapay. Uray di yu akasinin. Agi madamit bado mi kini Denok. Iso nga inka akasin. Ala, inka gakas. No apeng amin nga iuray mo pa ilang bugtaking ka. Awalat initiative mo nga mapan mangakas. Nakaturog ak ngamin pasensya. Day takit ti paglaingam maturog. Saan napanugak kami nga naglabas sakit irap-rapin ko ti mga iwan iti anak ko. Awam ti pangipaawirak keng kuana. Iso nga medyo na ibayagak ka naglaba. Tikat laing mo nga agrason. Agpaiso ti magbagak. Iti mapaturog ko ti anak ko. Sinabayak metin nga naturog. Jakmet napupuutanan nga. Malim gaya men. Inkakit dinagakas. Kinsaan ka nga grek-reklamo nga mapanpanog ka. Ta isumed day tati kinayat mo. Kumano di mo insangpet ti bagim ditoy. Awan ko ti problema. Nakapinpintas ko matibiyag ti anak ko itanong hawayana ti pinili na saan ka nakasi ka nga kasking ka nga pukpok. Inako nagakas. Takit ti paglaingam. Hoy, talikodan nak ni bagak nga pukpok ka. Kinagpaisumen ka puta ka. Hoy, jak agsarte nga mga awag ken ka pukpok ken puta ka. Aging ka di ka pumanaw dito nga balay. Pukpok puta. Ay nakababain man nga ti anak ko nakasawat pukpok, nakasawat puta. Sa pelasadot. Ay na! Napaturog ko ni Baby M na anak ta. Siya gayam tikayat na nga mang paturog king kuana. Siguro akit mailiw nga sa bali timang paturog king kuana. Kasano kat sisyak matlata timang ubaking kuana. Mga awir king kuana. Siyak matlat mang patpaturog king kuana. Ngempima na bongbong, Baby M. Kaslawan ti lola na. Nupay kabalay na ti lola na. Samulat ang kaskaso ni Maman, Vanessa. Baybayam lata na no, di na kahit kakargaan ti apo ko na. Ang nabayagan ti amin din, no? Di na kumamit iramraman ni Baby M. Apo ko na nga, Rod.
Angem di na pa'y talyawan. Nga no agsangit. No agsang-sangit nga makita na, di na pa'y maaramid ko mga kargaan. Di na pa'y pulos inubba, manipod di inyanak ko. Kaslaawan ti anyaman king kuana nga adda maladagang agibit iti dayto nga balay. Natangken ti puso na ni mamam. Saan ka din nga makaanos? Ti amok karot ket maanusa kisuna ini denok. Ngem kasla mapunpunwan ako no kas na nga pagsawsaw anak. Ngaw-awagan na iti puta, iti pukpuk. Amok nga sa nagpaypayso da kita. Nabayag mo nga namin ado nga kinasaritak ni maman. Bayam ta kasaritak tumanay ni Suna. Kasaritam nga na siya denok. Tano mapunwanak king kuana. Tsaka amo no anya maaramid ko king kuana. Taga-abraak. Nasingpet kami. Ngayon no mapunwang kami, lumaban kami. Pudno timbagak kinidenok kasin yung adandan niya kung mapunwan iti inana. Nga no mapunwanak to ket jak lamo no anyat maaramid ko keng guana. Baka tutupak ton ti bakit nga katuganga. Kat dimteng nga rod day nga kabutbuteng ko nga mapasamak kasin yung nga mapunwanak kon iti ina ni Denok. Anya? Di ka pa nakadalos iti balay? Nakadugdugyot iti balay? Anya nga rod ti sarsarbin nga babae? Sa bagay, dugyot ka taputa ka nga rod, pukpuk ka. Narugit ti bagi, miso nga narugit mo ti aglawlaw mo. Anya impakpakan mo iti anak ko taapi nga kinekayat na ka. Kung nakadugdugyot ka, nakadugdugyot ti kinataom, nakadugdugyot ti klase mababae. Kung di ka pailat pumanaw tapno di na kami ramaraman ti kinadugyot mo. Sumubsobra ka na bakit? Anya, alumapang ka? Sumungbat ka? Hindi pailang agtip-tip pelaking ka. Apay ti amom di ka tutupan? Dahito ti rumbengking ka. Anay ko, tinungpanak. Dahito pa'y ti maisa. Anay ko, inulit mo pa'y. Maminsan pa'y namintalo na ka tinungpan. Anay ko, ipulong ka kinidenok. Ipulong ka. Kapoy ti dahito nga inaramid mo. Saan lang nga siyak nimang patalawin ka no dikat pati ti anak ko. Saan nga naskan nga pagtalawin dak. Gaputada kami nga mismo ti anak ko ti tumalaw. Tumalaw ako dito nga impyerno abalay. Diya ko inuray ni Deno kasumangpet kasin yung insaganak amin nga arwaten mi nga gina. Timalaw kami nga rod. Nagawid kami iti probinsya mi nga Abra. Kaya di madanon ko iti family house mi. Ni tatang tinadanon ko. Kaskas di nga inom, nakakutkutungen. Naginarakop kami kay ni tatang. Di mawat ti pamakawan kanya, ket di mawat akmet ti pamakawan ken kuana. Nagkastaunay ti ragsak na idita makita na ti apu ko na kanyak. En istorya ken kuana tinapasamak ket nakasagana kano nga mang tumulong kanyak nga mga iwan, mga wir ti anak ko. Ket kaasi na po Diyos. Sipo didimteng kami ket idyan na mo ten ti uminom iti arak. Ta maliwliwan launay nga mga iwan iti apu ko na. Ket iti may sang aldaw timawag ni Denok. Mailiw kanon kada kami nga gina. Siya kung ti dumaw-dawat iti pamakawan para kini mama. Vanessa, agsubli kay ko matituyin kat mailiwak kada kayon kini Baby M. Jak to pulos agsubli ditang impyerno Denok. Jak to pulos kaya ti makiden na itim satanas nga ina. Saan kami kagsasaot ti kasta Amom ka di nga masaksakit ni mama na mild stroke. Awan ti bibiyang ko. Kat no agsubli kay ditoy, saanan nga maaramid, dagiti inaramid na king kaidi.
Nakapsot ni maman. Awan ti bibiyang kukunak. No kayat mo, sikat ti umay dito'y abra. No talaga nga mailiw ka kada kami, no talaga nga napateg kami king ka. Umay ka dito'y, sikat umay dito'y, ta dito'y tingang diden na. Angin saan ko mabaling nga panawan ni mama. Aglalo ket masaksakit. Ket kasanong ti trabaho dito yan. Ket dito'y tinakairuama ko nga nagpasada ti tricycle. Ket makaamu ka ah. Makaamu kami nga agad jas ah. No talaga nga napateg kami king ka, Denok. Agsubli kay lata dituyin. Dito ulitin ni mama di kiti naramid na kingkan. Kasano kit masaksakit isunan. Saan napikit di nga saan pikit di unay makasaon. Diyak lang mamati. Diyak lang mamati nga saan nanto aramidan di kiti nararamid na kanyak. Nagbalbaliw ni maman, sibot idi na stroke. Diyak pulos mamati, diyak patsin di magbagam nga agbalbaliw ti kas kingkwana Denok. Kinapi kasi kati dumawdawat iti pamakawan ko kingkwana. Ha? Idinto nga isuna may tinakabasol kanyak. Isuna kumaa. Saan man? No kumada ka dito, akit dumawat iti pamakawan king ka. No talaga nga nagbalbaliw ni mama. No sige, ikuyog mo nga umay dito'y abra. Ta iso ang mismo dumawat iti pamakawan ko. Ibaga na mismo iti sangwanak nga agbabawi isuna kadag iti nararamid na kanyak. Kadag iti nararamid na kada kaming agina. Ket iti mismo nga sangwanak nga dumawat iti pamakawan ko. Saan kid di nga sikat ti dumawdawat iti pamakawan king kuana. Baka no mapakawan ko pa ni mamang mo. No umay nga mismo dito eh. Angim, kasano nga ron, makaamu ka ah. Makaamu ka nga mga lukoy kini mamam. Nga umay dito eh, at dumawat ti pamakawan ko. Awan tinauray ko nga agina dito'y balay. Awan tinauray ko nga may dimawat iti pamakawan ko iti sangwana. Intultuloy ko ti biyag mi nga agina. Kastameten kini tatang. Intultuloy mi tinagbiag nga awan ni Denok iti sidong mi nga agina. Nagtultuloy latamet ti panagtawtawag ni Denok tunggal mailiw iti anak mi. Palubusak latamet. Ag video call da. Madlaw ko ket kasla ti anak mi laengen ti kailiw na. Tano ko mapati siya ket kailiw na ket nagasidig lang lawag to abra. Adapay lawag to kordon Hong Kong to lawag pay karigatan da. Hawaii to lawag pay karigatan da. Lawag to abra laeng. Inaramid na kumaaming nga pamuspusan ah. Tapno maalukoy na ni mama na nga umay dumawat ti pamakawan kanya. Angim kasla inawat nanti amin kasinyong jak pakidi amo ah baka no adan relasyon da iti Hawaiana nga kayat ni mama na nga asawain na. Kaya so dahi tamet ten tinagrugyan na nga inawat kon ti amin. Inawat kon tinagbalin nga kasasaad mi nga agina. Nga posible nga saan minto kaden na ni Denok iti agnanayon. Ang ti problema kasi nyong adda ti agar-arim kanyak nga nakasagana kano nga mangawat ti naglabas ko, nakasagana nga mang bigbig ti anak ko akas nagtawod king kuana. Angim kasano no dumteng to ti aldaw nga bigla nga umay da Denok kini mama na kini bagana dumawat ti pamakawan ni mama na ket alukuyin dak ngagsubli kadakwada. Kasano no umay ito ni Denok. Ket alukuyin na tiriknak. Ang imnumet agur-uray aklata kini Denok. Siyempre, natimtimbang lata ni Denok gaputa iso ti ama ti anak ko. Iso ti damo nga lalaki nga nakatagikwa kanya. Ken Jack ilibak nga ada pala hindi marikrik na keng kuhana. Angin nururayak matisuna baka agbabawi akto ka maudyanan na no naladaw ton ti amin nga bumakitak matlaingin ket awampay ti mga sawa kanya. Ket agsapul to ti anak ko iti amana baka si diren na. Ag-move on ka din kay ni Denok. When itultuloy ko kadi ti manguray keng kuhana.
Balakadan dakman, tulungan dakman kasin, pangaasiyo. Itultuloy ko katit mangnamnamang ada kamin tumetlaeng kini Denok tiag katuluyan ni Denok nga ama ti anak ko. Wenno pasang bayag kaditi sa bali nga lalaki iti biyag ko nga saan laeng agserbi akataktakunay ko iti biyag. No di ket tumakderpay nga ama ti anak ko. Tulungan dakman nga agdesisyon mga kasin, iwanwan dakman pangaasiyo. Kaya yun akong ti agyaman kadigiti makaited ti balakad kanya. Kan na kasin yung thank you ti anos laing mo nga nangibasa, nangurnos, nangidrama. Ito'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Ken thank you pa kasin, dati representative ko nga nangakem, dati pa nagkanta. Aya, medyo napimpintas laing ti boses ng emisyak. Ken thank you kadigiti amin nga nagbuya. Sabi ko mata na ibati na nga adal liwliw aken pagsarmingan ti biyag dagiti amin nga nakabuya ken nakangge. More power to your program and God bless everyone. To'y mariribukan unay apagayam mo Vanessa. Thank you so much Vanessa, ti panangiburay mo kada kami. Dati pakasaritaan ti parikot mo iti biyag. Di ka madanagan saan lang asiksika ti adaan iti problema akas deta problemam. Talagang gagangay laeng nga agbalin nga problema ti pakaikamangan. At kung kunadan di kaaduan nagasat ka no may patangka iti na anos, na singpet, nga katugangan. Ket daksanggasat tanit tinagbalin nga katugangam, ket rupat kwarta. Nati kayat na nga asawain ti anak na, ket te adda mabalin na, adda pakairanudan na. Well, sad to say, na saan na nga nakita ken ka, hindi problema, injudge na ka. Injudge na ka nga may isa ka nga narugit a babae no di na pay inam mo tipudno nga kinataom. Ala no saan na ka man nga ilaban ni Denok nga tagalawag tila makunak siguro saan nga puro nga tagalawag isuna. Kasi no talaga nga puro nga tagalawag ilaban na ka nga ilaban dayta. Aglalo no tagalubot dayta. Ay abay. Thank you kadigiti narway nga nagbuya mga kasin. Ayan, mabalin nyo nga balakada na yan. Hello tita Elena Songko. Ni Etrang, nagbibuya pa ni Etrang. Bayat nga mangmangan iti napakbet nga sili. Nice story kasin ko na ni Catherine Makadaeg. Ni kasin Arnel Sonido. Tung paim-pay mamitlo di bakit. Barik isot agas tay stroke na ko na. Sa Pablo Baclig, kasaritam ni Denok no kayat na pa nga agden na kayo. Ay wala, dapat at the formal nga break up yo, at dati nagkinaawatan yo nga saan na ka nga anayin saan na ka nga kaden den na anin saan na ka den na anin no anyat plano na no plano na mat nga gasawat sa bali ni Denok agad dinawayakan angem no di ka pa'y sigurado alagat saan ka pala agpadalos-dalos angem no in love kan kadeta lalaki nga mga arang ka akit surutem ta surutem tariknam. Ijay ka pagragsakam. Saan mo nga aklunen, gapulaing takayat mo nga danto kataktakunay mo, kayat mo nga dati agbalin nga may kadwa nga amata anak mo, no dapat ipatpateg mo mo lalaki nga asawaem. Kaya, kasi nagadumod di tati agbibiyag nga single mother, single parent, kaya damot. Kaya, no, ti pagibasaram lang ket baka awan tot mga asawa king kan. No, bumakit kan. No. Uray baget kaya dantupay. Kaya, lalo na dolyar mo, agiyat da. Ay. Alright, mga kasi, nadaditi, imun unang nga reaction negative viewers tayo kasi lang ako maging J-Lo Valencia by amo ni Denok saan nga napudnukin ka ayan
Hindi man magipatukar ka digiti kang kanta. Okay, sabi ko matamakana ito digiti balakad nga maitid king ka sender. So nga sit back, then game digiti balakad da. Balakad da king ka. Kaya sabi ko tito pagtungpalan ti amin iti biyag mo ket tay pagragsakan yung agina. Lalo ket daubing agsagaba. Nakas pagarigan ta agkamali kat desisyon mo.